these men are two of the most beloved global icons in the world. Kebu chimbu dingi zamlin kola di na gamyo cheshu shu se chunda shi yimbar ten keche ni ki zeba tan tene lonye sugyu kogab shindu sangbu shi tobar gana chungwa lonye ki sungde chugo pa peki Callahan la ki ishiya rawalungdi kanki pyoge dizen la dejo nason la kongi ngwene konskem gwen chimbo choda yishu chebyon Desmond Tutu namni ki sungde gi digi tumbe zetin kechen di zamlin la leki chibu shi pyo tube che midi sujun cheba shi tang ngosu nyonsur jimbe zewa dini kongi lonye sujungi nyonsur ki tone dejo na yubze. Ishu chebyon Desmond Tutu choni Afrika na miri karpe miri nakpo yenche nyanu chebe siju la ngogo nangken ki uti chi yinba chikdongu wiki ju kepsi lor Nobel shide sengda tobi bze. Uti namni rangrangi kutse na chikdo wangzi wo kado mangpo si nyombe turab nye chibe zamlingi uti sengdo nyi yiba tang. Uti namni shenzom nangchung kab tu zonang kwewe namba mikse che yu yo la zamling nang kado chinda nyang rong mii sem nangi digi di dor chugyu meba tang. What I didn't know is how they could transform your lives. Konskim gwen chimbo choda ishu chebyon Desmond Tutu namni ki digi thola kalob na yutang zeba kyangi yoba shedo yogyang zeba dila tene ngantsui gyula chowa jimbe chowa la gyuwa kanta tonga re tam she tiwa shi yongu yoba tang kong namni penzu sungdu chebe kab mintawe doksho kechwe mabu yobe Peggy Callahan la ki Konskem gwen chimbo choni hodang nangdo kuna suba shiktang Desmond Tutu choni chongdel kyobo shiki nangdo chalong chongshin miri da yulung komsuyo chane parki chibu yobe tuka kanda gyaga yome di tiwa shi yina yang. Differences are never bigger than their humanity, and they teach us that, and they're not telling us that, we just see it in the film. Kong namni ki penzu dewa ne me chikyur ki tsewe dushe di zamli mima la mikbe tsuyon tuba shik na yoba di shidu tsa chimbur zine lonye to zamlin kansar jegyu yoba shik sogyu di kaya chenpo si chung shi dejo nagdu. Peggy Callahan laki lonye di lo chuki kone palen naba shi yinba tang. Tenya tangdo chadeb su dungi che do palen naba shi tang. Kapter ngusu lonye sogyu cheshi mena yang chobyon chuchu chodan dewa yabo shi yobe chane. Rinpe chandi ka shidu tsarbo chadu. Chadeb jizum simbe che nyembar dida lonye la gyune. Mangzo la ngoto che tuba yina pelab ngechin shi chun tubar sikde dangwaan tsudub ki tsunbe lonye di sugyu lecha ka ngosu lakta cheba shiktang lonye di doyib neyam kyabde ki kapsu gogo chimbur sikde sudru nabashi imbarze. Peggy Callahan lata lendu Academy chaga topken gechi lonye chugu ba takchen Louis C. Hoyos laki konskem gwen chibu chodan chobyon chuchu namnyi ki jasum zebe zonang ki chagdeb cheba gechi nang tsongdim yakshu tesu gyuwe chagdeb dila shi chone diyo kama gupchu chengi ngochung lo yu ki lonye shik sudru na yubadi chida chubwe tse chungi ngin tribe ka lonye tudyon ki nangdo sikbe shu yubarze. Lonye di zowo chilo nidong chunga lor Archbishop Desmond Tutu cho shuga dharamsala chechar kab uti namnyi ki tsendo ne jazum zebe digi ki pedib shebe chagdeb to dolen zebe kab ki jemyo da dene chungwa shitang. Lonye di inge da pyoge so ki yi mindawa shibchu zamgi nangla gyugyu chashi yubarze. Nyemba dikjo nange tamdi wonshu la tang sargo choti shuken te shubonshu yin.